Tau te lo o tu lo wa fo ile ngo mangku ele melia. O lo wa le fionga ya moripola na rosa. O lo fa ngoa ye winga o lo ko o lo fa ali rungo social media. O lo fa no tu lo wa la o fionga ile sui Palemia. Po la o fionga le mingiska kupe. Ia po o fo o fia ngainga ya ma ko nge yo kamakangi. Yang le kau ke kau walo fa kasi o le lango marisi inga o ilunga ilo ko finga. Ele o yese malu lui. Ake sila fia. E koe faku makunga lava. Ma koe vae mangua. Nga iau ngalu e ngalelei. O nga ole ese ole me kami a koe fo ilo ko olua. Ma fai a koe sianga kau faaleanga ile fionga ile li Palemia. Yes. Imagine o lau fionga. Lenga o kere yetia. Ele kau fesiringia le menanga. Ele kau fesiringia. Now, lenga o leu kako mai kau wakure la fo ifale alili e faila kwenga paloka. Ka lofa ile fionga ya koe rupe. Longo winga ua umai fo imaleva ngo fale alili lua. A mua. Ile Deputy Prime Minister fo ile le skaimi vave. Le ai. Lenga o sia kako Amio. Pea o taxi fo ie kai fu pea o taxi ve kai fu ngale ngai mai kau fo taxi fo ie le la kurisi taxi ko ruma la kurisi taxi ko kua nga mawar pase ser kamare ruma yes so ai sauna lenga uma benga pase e ke ko sau e ko kula sport le no e ke sau e ko ka viri mai kua falari di mo pe ko e manguia ska ko fast ke ro o ko le la ngumela ko rus fu mai fa. Yes, il fa solonga pe koru lima por koru fia le la yai. Ai koe me la laukala. I le fionga ya muripora na rosa langa yei laukar kongunga. Kasi le ango foa ole afasima. Ma o fasima. Ya ole ane me la ko koe manganga o ingisi miliongia palauri mua correct mua palauri mua. Se pera kuase singa la ku fo miliongia I fem. Ele ko replacing a murpola na rosa. Or ko Palemia, or ka ko Palemia ka mai ka isa war nga. O le process. Ang kuwa mele. A fai ele ui mai fai kokoa or ngoi mar faumea. Or vanga le ngoi mo ele ui le process. Mana tu mai. E ese lo wandu e pay le price e ke earn ai lo spot ko kom. Ese lo sau ave oi ko kongu me ka wor fa alo mawalunga. Yes. Ole melenga se e yere fionga sa fa piko. Ole fa alo mawalunga, but she did not earn it. Lei ongi ko questioninga la ukala lea. La ngai foi se si va pe mai who are you for 40 years bole va ngalue le ya fia me la le earning ai. So what? Ele earning a year but ele fa pe ngarue o le HPP as how Palemia fast. Was she a fast member? No. She was never a fast member. She was a relaxed. She was a relaxed and undecided member. Yes. Sorry to fa malu lu ku ya ka ko le. Tato ele o live lu ngole YouTube please. Nga ole ele already ka ko producer mai New Zealand live malanga mai Samoa. If there's any chances ko kago fie help me tu ai lungo Tattoo TV cast ka ko pokalam that would be nice. Ele anga ui ya fia me ile fai ko ama le process ko ke lo ko e fa ku ma winga ele ku ai sia le anga o le ui fai ko o le ngaoi ma le faumea o me anga lenga la ku ko ka fai na ka wala ku ele se ia le ai ka wala ku ngaoi ka wala ku fao ale nga kwa ka fao fiu fa ko ele e so kula fo e manga o fa di ko la sile la ko sulima fao mea isn't it o le nga ka o fao mea fela o ile au nga o ima au fao mea le ro ka ngo fa biblical o ro ke ka ngo fa biblical terminology o fela o ile au nga o ima au fao mea nga ko ka le out fa ka ape inga fa ko ila loinga fa mukainga fo i mai la ukala I le fionga ya muripola ngalosa
La Afioga ka mai ka yo le Queen Ana Rosa, Deputy Prime Minister. Please do something local. Yeah. Mau kiri fai aku rei ero fai aku asia ka me ke no esa ya ke awon fai aku kalanga pa please ole a lava se me ke kango fa afile mu wai musu waku musu wange musu ifo a fai o fa le ko no ma fau ave ise fale ma ave ise ni counseling e kau counsel ai lo ma fau le anga e mata ngai malapera pe ai loku lai mai ai au oka ngi fa kuanga mawalulunga. Do you know lo fionga muripola ia e malie fo ilanga ke fai ka waku re kele ko mengi isi mfase hangi si or kaku ainga lang or kaku ainga le fast e nga olo ainga fo e lofa mongi e vakusa o fo kuanga ya kiwe o ile ko e mangu o le matanga yo anga kala e faile la aulia mali ko ai ke sira fia e ka wa ya kuso o anga me fai o kala nga le mo ai pe ole a kangia mai ole a mo ia pi e kau he's got a deeper problem anga i le Palemia more than just issues and politics. Yeah. Au fai kau ko ngai anga me fai e o folo loko pe ole ale ko inga ma fau ola I mean o longa ko alua next in line le Palemia o longa ko alua le right hand man al Palemia o longa ko alua probably know everything that the Prime Minister know pretty much ya o ai ko inga urunga rifa pengi e ka amilo mai le ka inga anga losa mare fai nga malo lango le Palemia e ka amilo mai le siku ai e ka amilo mai o e mau fai nga le si piko e ka amilo mai foi fai lau o e ka mai kau fa leanga ai e ke alua ya la audi saunga ya mako alo wingo la ukala ole ai fa penga e a okupe ai mare fai nga malo ai nga pa le si ko odua o fisiri ko sao o ia o ngale administration o ia o ngale ainga o ia o nga supporters le si ia ilunga le Afioga le sui Palemia o loko o lua sole so kele ilo sole po le aranga ko nga fa ko fala inga ke kausia ilo o pomongi nga marup ko kingu kele malama po le ale ko nga fa ko kanga a fa yo le bright le nga ilo ulonga pe ia le bright le mafu ai meia e atangia mai instead o lo lango i lo ko orua ai folinga mai you are it's like you're a competitor no that's wrong work together o ke fa ka vai lo ko orua o ngo kulanga maulunga le nga fa pe o e ke maulunga ko hu o sa o hu o le ku o hu ya or ko nga menga la nga ke ma fo pe o maulunga lo e la pe ka ngala po aku no uru ngai lo le ku lo wa yes no alua fo ia le rua ainga o le uru le ainga alua fo ia le rua ainga o le uru o le pule e pule a ka unga o le a ka i uru pule uru la po a uru kele o mea umanga o uru umanga ke avea ai aka ko wo i le whainga malo se ka walo whaia ka whai ma se fua e le maanga ia le kele a ko ngi kala ngisi aki oe a ore ko alua o le Deputy Prime Minister e mo ke re manga o langa mo ke pola pui ia anga losa mo ke pola pui i le Afioga le sui Palemia awangi iso nga kere ngi kala awangi iso nga si se vai au ke fa alo ia le anga o le ua ave i fa ko kuanga le ku alonga i ku malo o le fo ua ave i fa ko kuanga le fainga malo ai ua sili o nga ave i fa ko kuanga le ku ma
a faila o le bride ngai ke kau amaya le ai o le fale o le mea ngai ke kau worry ai yeah a fai o low ego that's just nothing because let me tell you this o le ego oi it's just within your village yes o le jurisdiction le kau ka alo mai ai o e ma mea ia le ke fia prideful mai ai nga o lo wai ku nga o lo wa ngu fale apunga e ke au tilo i fafo fale apunga uma e ke e solo malau ka vale mai fale apunga wa saunga isi ngu mai sa solo mai ma ko lo ri mai fa solo mai le ai e nga ka le mea nga ke mimika mai ai o fale apunga o Samoa le ai fa ai e la lo ko rua fa ai e lo ko rua ku lo wala fionga sui Palemia le nga yolo le vai kele o le fionga ya muripola a se ei mai e se ei fa kasi mai ya e fio mai ya ma mai we kele e wale la va foi o sa ya me fa ya va ya a kele ro ya oi e ke ai isa e ofisiti e ke isa e ke isa ni ke u fa le ko ngo ko ma ngisi me ka u vale ko ma deputy prime minister pa fa so truck test la ngol me ngale ku le mai o me ko nga le kupu e le ro po ko fa le ko ngul ma fu fa por me ya e le ro por nga ko ke e u mai fa nga drug test ya ai o fa penga fa ya ke au ya fa penga ya ke a o i lo ya o le ye se fa ro longa ma wa lunga wa ave se fa nga ma lo i so ko o rua ma so ka ku ma lo ma me fa penga se ka ki ia ava kura la a fai ke vai le ese o lo fa ko fa inga me lo fa ko au ko fia lo poko le ngo I kongu ai lo ai ko le vai mare ka mai o I ava kura fa ka inga le la kua o le fionga ya ku ya ma son ko lo ya viskoka ku ya ma viskoka petelu ko ki sira fia ele I lo e kele ni si ku ya kulo wa me le makanga do karango ai o fai kele si le vanga la wi lo mai o vise koka ya ai le ko nga ma le la inga ke le au kala inga le fo isa la ma fu ka mo longa lua o se lo ia one of a well respected senior lawyer ko o Samoa ele nga ma le la inga o ele me le kupu mai ngai o kala vise koka e kau ngua kulo e ngua ku ya a ole kele fo isa fa onga le ita pipi la makanga le ngor ka irong ko mai fa kala ngoi kula fo fa kala ngoi me ka por kiki fa kala ngoi me ka mau ainga o fe la ye o fe o ye nga o ku mai ya ku ya ko e liu de ko fa ale ku malo sa wi nga ru fast alu I inga e pe yo le pesea vivi inga o le fanga inga ia kauia oe se kufa kufanga o so malo sau e haru ko kongo le fast e fai ngofie ai o nga kepa ka kou ingi manguia safak o nga olea e yai le lufi inga you will be on the table because if you're not sitting on the table you'll be on the menu olea la wa umangei sila haku ia le fionga ya mayava vise kuka pete oh o auris kanga kele au kala nga faile fast o ka o kai pe fa fife ai nga makua pu le longa loko ana longo rua ko I ana longo rua vai le post nga fai mesi ku loa se fare kuerunga le ai o mu sa o lo fak o red sa le ai ma se halu e o ia si ia sanga makala langa ai ko so ku makala langa ku ia le si piko le ai kasi le loko kasi le faku le anga o le mere le anga fai ia o ko uma ka ko uma yang fai poipo o upu yang fai mo fai poiponga e le ko rua o rua awa ngoshi oi bao ngoshi sole e le ko rua o rua wakasi ese senganga ai fi nga mai langi point ale o ko ya ki oi sila le ngari le fionga ya kuya le fionga kamar fale mre fionga le loya ya vise koka feo ye ole ale me o yai
lango resi pe ui vango le akoreo ki pe sa vali popoanga o le alofa nga sauka sa vali fakasi ui masiasi ui le fa rumainga ui le amusia ui le ngosia sauka au fakasi ala mele fai oi ai siare merie kau mo fai ko ile fionga le sui Palemia ai se foi de pi ki kau so ai oi na eu so foi fai lau vai nga fa fai e oi lis far palo kai ai lo ko mi kire i palo ka ya oi pu ala lo ngai va